Moram napustiti ovaj grad. Ne sviđa mi se ovdje. Ne razumijem ga, zgrade su zapuštene, ljudi grubi, nepouzdani, vrijeme suviše nestabilno. Pa onda to uvijek prepuno koruzu na kojem se non stop piju kave, a ni ne vidi se more. Tko uostalom pije kavu blizu mora, a da ne vidi more. Ali onda sam jednog dana besciljno i bezvoljno šetala po kvartu kada se s moje desne strane nijotkuda pojavio park. Zanimljiva građevina, pa fontana, pa kornjače. Puno njih. Kako sam samo uspjela propustiti kornjače? Ako ću već napustiti grad, onda bih barem trebala znati što ostavljam. Koliko sam kornjača, onih metaforičkih, propustila. Krenula sam u potragu. Pronašla sam par stvarno dobrih kafića, mjesta s prekrasnim pogledom, dobre grafite, antikvarijate pune zanimljive literature, bogatu povijest iza zapuštenih zgrada, razigranost za nestabilna vremena, tunel ispod grada, živahnost na tržnici subotom, stare mlinove na riječini, ljude koji vole ono što rade. Rijeka me naučila važne lekcije. Trebam češće gledati gore, otići iza ugla, promatrati iste stvari pod drugim svjetlom, iz drugog kuta, tražiti ljepotu. I da, ne da se skoro ne vidi more, nego je koruzo nasipano na mjesto na kojem je bilo more. Ali to znam samo zato jer sam ostala dovoljno dugo i tražila kornjače.